ngo ubonye nyina ashaje agira ngo izo yakowe zapfuye ubusa. Ibi sinjye ubivuze n'imvugo nge nawe twakuze twumvana abakuru. Nubwo bavuga nyina w'umuntu muri iyi mvugo igikoreshwa n'uyu munsi, si we wenyine uvugwa na se w'umuntu abarimo. Iyi mvugo ikoreshwa iyo hari ushatse kunenga umuntu uyu n'uyu, yaba umugabo cyangwa umugore, avuga ko atagaragara neza ku buranga bw'umubiri cyangwa se ko hari ibyo adashoboye gutunganya kubera imbaraga nke z'umubiri. Kuba uko umuntu agenda akura cyangwa asaza ari nako habaho guhinduka k'umubiri muri rusange si bishya namba. Icyaba gishya wenda ni ukumenya impamvu ituma uwari ufite mu nda zeru amabuno ari ibisabo ku myaka 20, ku myaka ye 40 ikibuno kimukira ku nda maze icyahoze ari mu nda zeru kigahinduka agasozi indatwa, naho uw'amabuno yahoze ari ibisabo ubu yaba agenda ukagira ngo ariho araza. Ese nawe waba wemeranya n'abavuga ko uko imyaka igenda yigira hejuru mu buzima ikibuno nacyo kigenda kimukira ku nda? Niba ushaka kumenya impamvu y'iyi mvugo igaragaza imihindagurikire y'imiterere y'umubiri, ntucikwe n'iki kiganiro, maze ubashe kwimenyera byinshi bitera izo mpinduka ndetse n'icyo wakora kugira ngo wirinde ko zakugeraho vuba. Ariko mbere y'uko dutangira reka dushimire mwese abo dukomeje kubana kuri uyu muyoboro, dushimire cyane abakoze subscribe ku murava mudutera wo gukomeza kubagezaho utundi tuntu tw'ubwenge. Nuza kunyurwa n'iki kiganiro nawe utarakora subscribe, ntiwibagirwe kuyikora mu rwego rwo kudutera ingufu. Wakanda no ku gashusho k'inzogera kugira ngo hatagira utuntu tw'ubwenge tuzongera kugucika. Ntiwibagirwe kandi kuduha ibitekerezo byawe muri comment no gukanda like na share kugira ngo usangize abandi utuntu tw'ubwenge. Karibu ku muyoboro w'utuntu tw'ubwenge. Nge nitwa Twige. Uyu munsi turaganira ku buzima, by'umwihariko ku mpinduka zitandukanye zigaragara ku muntu y'imyaka igenda yiyongera. Turarebera hamwe ukuntu izi mpinduka ziterwa kenshi n'impinduka z'imikorere y'umubiri, nabyo bigaterwa n'impinduka mu misemburo yo mu mubiri. Turifashisha igitabo Au diable la vieillesse, Garder la forme et la santé cyanditswe na Dr Jean-Pierre Willem, aho asobanura byinshi ku mpinduka z'umubiri ziterwa no kwiyongera kw'imyaka, akanasobanura ukuntu ibinure byiyongera mu mubiri cyane ku nda, agasobanura ukuntu kugabanuka kw'imbaraga z'umubiri ndetse n'imikorere y'ibindi bice by'umubiri bishobora gutuma ibinure byo mu bice bimwe na bimwe byimuka bikava aho byahoze bikimukira aho bitigeze. Ngo kuko ibinure byari ku mabuno byimukira ku nda. Reka turebere hamwe impamvu zishobora gutera izi mpinduka n'uburyo bwo kubirwanya. Impamvu ya mbere ni impinduka mu misemburo. Uko abantu bagenda bakura bagira imyaka yigiye hejuru ni nako bagenda babona impinduka mu mubiri. Izi mpinduka zikaba zishobora gutandukana bitewe n'igitsina umuntu abarizwamo. Abagore bagira imihindagurikire y'imisemburo ya estrogene cyane cyane mu gihe cyo gucura, menopause mu ndimi z'amahanga. Naho ku bagabo bo hakabaho kugabanuka kwa testosterone. Iyi yombi ni imisemburo igena uburumbuke, ikaba ari nayo ituma habaho ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, kandi nanone ikagira uruhare runini mu kugabanya ibinure mu mubiri. Kugabanuka k'umusemburo wa estrogene gutera ibinure kwirundanya ku nda aho kuba mu bice byo ku mabuno n'amabere ku bagore. Naho ku bagabo kugabanuka kwa testosterone kugatera kwirundanya kw'ibinure ku nda. Niyo mpamvu nyamukuru hari igihe cy'imyaka umuntu ageramo maze ikibuno kikabura ndetse n'amabere akagwa ku bantu b'igitsina gore. Impamvu ya kabiri ni metabolisme. Twakwibutsa ko metabolisme ari uburyo umubiri ufata ibyo kurya no kunywa twinjije mu mubiri
birimo akenshi ibinure n'amasukari, ukabihinduramo ingufu umubiri ukeneye mu kubaka ibice bigize umubiri ndetse no gufasha umuntu gukora akazi ke ka buri munsi. Uko umuntu agenda akura, ubushobozi bw'umubiri bwo gukora bwa metabolisme bugenda bugabanuka, bityo ntibibe bicyoroheye umubiri gufata isukari n'ibinure turya ngo bihinduremo imbaraga dukoresha, maze ibi bigatera ingaruka ebyiri z'ibanze, arizo imbaraga z'umubiri kugabanuka ndetse na ya sukari n'ibinure turya bikaguma mu mubiri kandi bidakenewemo. Ibi bituma haba kongera ibiro kuko hari ibyo tuba twinjiza mu mubiri nyamara bikigumiramo. Nguko uko agasozi ndatwa gakura. Impamvu ya gatatu ni ukunanuka cyangwa kugabanuka kw'inyama z'umubiri. Uko umuntu agenda akura habaho kugabanuka kw'inyama z'umubiri, ibyo bita sarcopenie mu rurimi rw'igifaransa. Inyama z'umubiri zifite uruhare rukomeye mu gutwika ibinure kuko zifasha umubiri mu bikorwa by'ingufu nko kugenda, guterura n'ibindi. Muri icyo gihe habaho gukoresha amasukari yo mu mubiri no gutwika ibinure. Bityo rero iyo habayeho kugabanuka kw'izo nyama, imikorere yo gutwika ibinure nayo iragabanuka. Ibinure bisanzwe mu mubiri ntibisohoke, hakaniyongeraho n'ibindi tuba twinjiza, bityo byaba byinshi bikirundanya ku nda. Nguko uko agasozi ndatwa kavuka kagakura tukareba. Impamvu ya kane ni impinduka mu kuringaniza ibinure. Ku bantu bakiri bato, ibinure bikunze kuba mu mubiri mu buryo buringaniye, cyane cyane ku mabuno no ku matako. Ariko uko umuntu agenda akura, uburyo ibinure byigabanya aho bifata ku mubiri burahinduka. Aho ibinure bikunze kuba byinshi ni ku nda, hakaza cyane cyane ubwoko bw'ibinure buba buzengurutse ingingo z'imbere mu mubiri nk'amara, impyiko n'izindi. Kandi ubu bwoko bw'ibinure buragorana gutwika kuko butandukanye n'ubundi bwoko bw'ibinure buba hafi y'uruhu rw'umubiri. Impamvu ya gatanu ni imyitwarire mu mibereho no mu mirire. Imyitwarire mu mirire no mu bikorwa by'umubiri nayo ishobora guhinduka uko umuntu agenda akura. Urugero, kugabanya ibikorwa byo gukora imyitozo ngororamubiri, kurya ibiribwa byinshi byiganjemo amavuta cyangwa amasukari menshi, hamwe n'ikiruhuko gito bishobora gutera gukusanya ibinure byinshi ku nda. Ku rundi ruhande, uko kutamenyereza umubiri gukora imyitozo, kudafata umuco wo kurya indyo iboneye ndetse no kutaruhuka bihagije bishobora gutuma bigorana kugabanya ibinure byo mu bice bindi by'umubiri. Muri make, kwirundanya kw'ibinure ku bice by'umubiri cyane cyane ku nda biterwa n'impamvu z'imisemburo, imikorere y'umubiri, kugabanuka kw'inyama zigize umubiri ndetse n'imyitwarire mu mibereho. Ni byiza kurya indyo iboneye, gukora imyitozo ngororamubiri no kugerageza kuruhuka bihagije kugira ngo turusheho guhangana n'izi ngaruka. Tugeze ku musozo w'akantu k'ubwenge twari twabateguriye. Niba mwanyuzwe, mwakwibuka gukanda like, share ndetse na subscribe ku batarayikora, ubundi tubonane mu kiganiro cy'ubutaha. Mugire ubuzima bwiza.